Imiamia waseme Imani waseme ni mongawuna Berisati imiamia waseme o Imani waseme ni mongawuna Wase Otu no endekpe no eno Ikiani ya fotu emani endekpe ni eno Awe manogari eba eno ni wa ebe Merisa ti miami wa ni weseme Meri miami wa Yotu emani endekpe ni beno ma Ikiani ya jotu emani endekpe ni beno ma Awotu no ga eno ni wa ebe Me iseti miami emani weseme Me miami wa Awa Ena imani melele loja Ibi akona kawe ago me logo Ena otuni melele moba Ibi akona kawe ago maka Iwi meri seti miami emani waseme Iwi meri seti miami emani waseme Meri miami wa Seti miami emani waseme o Imani waseme ni mongawuna Meri seti miami emani waseme Imani waseme ni mongawuna Emani waseme o
Comrade Afona O Isibo, CEO Afik Hotel and Suites, CEO Panteres Moropit, CEO FMB's Moropit Inú Yaseba Kìlìbọ́. Mẹ̀rí sẹ́bà mi wẹ̀ Afona Wẹ́ndó Isibo, òwe ọwọ́ rí as a community, òwe ọwọ́ wọ́n bá pè ní community. Osagiemwangbon wedo iyobon women where fi obo wo die orare ese nu women where fi obo wo die orare ise ba mi wa fo na me no bi sibo ogo ise ti me no ba ibo wa uwe se be pe me uwe se be pe ra me uwe se be pe ye wa fo na me no bi sibo uwe se Emani wese me o. Yale ba sodore. Mr. Price Oni aka Akumaba 1 MD CEO Crown Nigeria Limited, CEO Brilliant Crown Hotel, CEO Brilliant Crown Farm, CEO Brilliant Importer and Exporter, CEO Brilliant Crown Supermarkets. Obonu ya mu me papa ebi obo wori e lanu e le lo mo papa le baba e brati me no yo ni e pe nu na mi o me fa me se ba mi amia ogo we se owe me pe yo kere owe me pe yo ade na ga yi se e brati me no yo ni we se Iyobonu ye mera me meri se sa mi aluwa. O wa so wa ti o ko o han me o ko we le ni ye me. Mrs. Bridget Oni, Osagiemwangbon wedo. E ma ni we se me wa no ma o de. Awo tu no we se me wa o de. Iwu wa o de. Wese era me akuma bani kana owa ko dia me wa mi na mira wese yale mo so dore ovie bakwa destiny o sa ukwe me o ovie bakwa wese be peme ovie bakwa yo bonu ye ni mani pesike mani seba na Otiti West of your nose, I will go to be backward. Otiti West of your nose, I will go to be backward. Brother, many men, JJ Barry, conglomerate. Osagiemwangbon wedo. You know what you are, if you go, you bonu ye ni mani pesike. Mamu wese meri se ba mi atuwe. Oko ise ti gẹ̀gẹ̀ náà ra ìbò wa, ṣe ògbé mẹ́rin ló lè pàpà. Òtún náà wẹ́sẹ̀ mẹ́ o. Mi wú wá òde o. Wà á ṣe ìgbéyà yìí o. Ìyá lé wọn sọdọ́rẹ́, my lab patron, Mr. Kennedy Owens. Obiobo Vanofe of Ulefu Utesi Ikoza Yabuidoko community. Iranoke. No yari emeza momo. Emi yake figori ya uwawe ni ma. Emani wese meni. Iwu wa ode osori emi. Iwu wa ode o wese o. Megiari ekmo
Ambassador Francis Osagiemwangbon, CEO Success Corporates. Megi seba miami we, igi seba miami ko isati miami no ba iruwa. Tolobo ake miami okunso yiwo we, osi simege le ra me. E yemege le papa, success no ge le ra me. Ya no ga yore. Chairman Committee of Reference, Yaroyo. Emani wese me wa wese o. Iwu wa o de o. Iwu wa o de. Elise fa mi ami wa. Iwu wa o de o. Ana hira ni. E yo mo yo kana. Alikoi. Aye pere aye wo be pere wu bi na ibi na wu ebe na re we Osagiemwangbon we be pe e de na we no Osagiemwangbon we be pe o ubi neto no bi je afeke na je pe lu da we o jere na kede ikuni ma ere ibieka ina we kele boni o to tena niruje era to ta ya igwe to ta ya era ara mama ni maraku o to tena niruje. Jerusalem, even RSA. Okay, my young family, Saworuda. Ikuni Sareje. Imagine where we say, ye. Okay, now you're silent. I feel so. And so. And then move on, Amuria, ye. You're silent. You're silent. No. Hey, Salo. Isabella, Isabel, Isabella, I want to be said where I want to hear my way. Walking my whistle and now you're talking. Rolle bisave de my son. I'm with the weather.